Terrorism is the biggest threat, of course, for Europe citizens, and taking into account very recent tragic events which took place in France and Belgium, Latvian presidency has adjusted the agenda of this meeting, and the whole session will be devoted to EU fighting against terrorism. We are going to continue discussions about measures to reinforce fighting against terrorism, and would like to mention such as combating against radicalization, improving exchange of information and cooperation among all authorities involved in fighting against terrorism. Wir wollen die Sicherheit durch mehr Informationen an den Schengen-Außengrenzen verbessern. Wir wollen den Informationsaustausch auch über Europol verbessern und müssen alle Staaten, mehr Staaten als bisher, ihre Informationen so einspeichern, dass daraus auch gemeinsame Aktionen werden. Und wir drängen nun jetzt wirklich auf den Abschluss des europäischen Fluggastdatenabkommens. Wir wissen, dass das Parlament Schwierigkeiten hatte. Wir sehen mit Interesse, dass es ein bisschen Bewegung gibt im Parlament. Ich weiß, dass es auch zu einem Kompromiss kommen muss, aber die Sache selbst ist dringlich und wir drängen auf einen Abschluss. Das wird auch der Gipfel am 12. Februar noch einmal unterstreichen. Eines ist mir heute auch noch bei dieser Sitzung bei dem EU-Innenministerrat wichtig, vor allem Wert zu legen darauf, dass wir unsere Werte schützen müssen, dass es aber vor allem auch darum geht, sich zu verinnerlichen angesichts dieser Tage, wo wir der Befreiung des KZ Auschwitz gedenken, dass dieser Anschlag in Paris auch ein Anschlag auf die Juden in Europa war. Und gerade dieser steigende Antisemitismus macht uns große Sorgen in Europa. Immer mehr Juden flüchten aus Europa, verlassen dieses Land. Das heißt, die Angst geht um. Deswegen muss es auch unser Ziel und unsere Verpflichtung sein, die jüdische Gemeinde in Europa zu schützen. Genauso zu schützen, wie wir unsere Grundwerte und unsere Freiheitsrechte schützen wollen. Das heißt, dieses Thema Kampf gegen Antisemitismus muss zu einem europäischen Thema werden. Das werde ich auch heute im EU-Innenministerrat ansprechen. Okay. So, all attention here, please. Speaking about working with internet service providers and social media channels in terms of bringing down online jihadist propaganda. How do you believe you could get the commitment of social media channels and internet service providers? Ir uzsākts darbs ar lielākajiem internetu nodrošinātājiem. Mums ir bijusi tikšanās Briselē, kur šis dialogs ir uzsākts. Tas mērķis ir atrast šos kopīgos principus, kritērijus, un lai kopīgi varētu reaģēt, un lielāko internetu nodrošinātāji
apņēmās strādāt šajā virzienā, norādot to, ka viņiem ir pietiekama kapacitāte. Viņi inženieri monitorē šos tīklus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Bet tas pamat jautājums ir tiešām, kad ir jārod šie kritēriji, kas palīdz identificēt šo runu. Un tādēļ tas ir kopīgs darbs. Pilnīgi noteikti, ka prezidentūra sadarbībā ar komisijā turpinās darbu, un mēs paredzam, ka eksperti izveidos konkrētas vadlīnijas, pēc kurām varētu tikt identificēt. Vēlos apliecināt, ka prezidentūra asi nosoda naida kurināšanu, radikālismu un terorismu. Esam gatavi turpināt darbu, lai uzlabotu mūsu savstarpējo sadarbību terorismu draudu novēršanā un cīnītos pret terorismu visās tā izpausmēs. Esmu pārliecināts par tieslietu elementu nozīmi cīņā ar terorismu, jo īpaši attiecībā uz ārvalstu kaujinieku problemātiku. Mēs redzam 5 galvenos virzienus turpmākajam darbam. Tiesību aktu modernizācija, labāka Eurojust izmantošana operatīvajai darbībai, labāka izpratne par ārvalstu kaujinieku kriminālu vajāšanas juridiskajiem aspektiem, rehabilitācijas programmu izmantošana tieslietu kontekstā un tiesiskās sadarbības stiprināšana. Pēc vakardienas un šodienas sanāksmes prezidentūra ir iecerējusi nākt klajā ar kopēju iekšlietu un tieslietu paziņojumu par turpmāko rīcību terorisma apkarošanas jomā, kas šodien tiks nosūtīts Eiropas padomes prezidentam Donaldam Tuskam. As you all know, today we met with the EU Ministers of Home and Justice Affairs, as well as the ministers from the Eastern Partnership countries to prepare the upcoming Riga Eastern Partnership Summit. We discussed that justice reforms are a key step towards a fully fledged democracy and the rule of law. Citizens must have access to justice and they must be equal before the law. This is essential for citizens to be able to trust their justice system. Justice reform is a prerequisite also for sustainable economic growth, for implementing fundamental rights on the ground, and for combating corruption. Corruption and combating corruption was also one of the prevailing topics which we discussed today. Latvijas prezidentūra tieslietās uzskata, ka ikvienai prezidentūrai ir jābūt arī krāšņai un arī nedaudz simboliskai, un mēs ieviešam jaunu tradīciju. Un šī tradīcija ir šis ceļojošais āmurs, kas ceļos ar visu paliktni no vienas prezidentūras pie otras. Luksemburgā jūnijā mēs to nodosim Luksemburgas prezidentūrai, un ikvienai prezidentūrai būs iespēja iegravēt šeit savu logo un jau nodot to tālāk. Paldies par darbu, sēdi slēdzam.